waigithia na muno kuigithia kuria tiri-ini amutiri nduteaga jitekeria nyamukire mitambo-ini IMD wa kambuni gwitwo Golden Dream Land and Properties Limited kambuni egumotandegwa doi kambuni ina wigerereki wa gikiro kia iguru kambuni yugaga uria ireka kambuni itariaga ciugo kambuni yakwira ni hana niho na wathima ugukora uria makurire Marinoro TV neguo kuri ngamukira ndenyihetie Fred Kahura Managing Director Golden Dream Land and Properties Limited kambuni ina migoda hado Kenya ya Roma kabisa. Good morning brother. Good morning to you too. Uko salama? De mwega kone gwa kwa riri kwa mundu murathime ni ngai niguo no ngeithi ngeithi ni simina maundu maingi muno taru hindi ria ugirikana ni uthoma mandiko Jesu agithii gucerera Martha mageitha ni mahembaniria ri na tutuona tu ni undu wa ngeithi tu tutuona tu ri tugicanjamuka twinda tugikenanira ni undu wa ngeithi no ria mahutatanire memono na mwana uri gutiari undu no ngeithi igituma twana tucanjamuke na no eno cio cihoragia bururi uyu ngeithi ni ihoragiriria maundu maingi muno na by the way kwe mundu ugikuhe tukage kugeithia na muno igua u muno mundu agete kugeithia kwa jarucini mundu agete ukira good morning ona mutumia agiukira agutagararite athiete riko athiete kuhariria cai ne ndiro ona tiga kujua cai ucio umothie toka unywe ona guku ni tuthomithagia tukero atiriri wacemania na mundu mwe good morning ya ili mutiraruta kwira kumwe kambuni emwe nduria mundu good morning ona inyu kuria kwanyu ri mwacemania rucini ri no gutumira good morning ya era mundu wi mwega ni uraithie wega haya reke ngwire ni nginya ndi mutugo ona tugiko tuhitanite na mundu ni mwira good morning tondu ngeithi ni cia ngai and you see oruna gundo ndagutinda ugiturio ngoro-ini ni gukurada gucokie wego ndugucokie ndeka uria kwagirire no he umwe ndagithire ngiona akihura ngerigwo ri kai moko ndina giko kana niki he mundu ngigeithio guone ajigwika o bubuto-ini ukona ni kwihura na yo kohego kamenya nduri githana gitono mutugo waku nureke ngwire mirerere kuria mundu arereirwo ri na mukuri hare mundu akurire ri he kindu gitagwo mitugo utangihota nginya wakura utangihota kweherera mutugo mwe kama wakang'ethe ni kuhe andu aria akuru gitio mutugo wa keri ni kugeithania ru hau umenyaga atiri rucio ndikamwarira guoko no ne ngamwara good morning no kamugeithia hatukite akire we no utigagwo na riri ni we yohorithania na kiho kiu we no watigo ari no cuke na atura egutura macegera-ini tondu we ni we winjera ya maundu macio. Asante Fred Kahura, karibu sana. Asante sana. Gatondo North mko poa? Gatondo North tuko salama. Mangu Yegania Kirae Makwa Mutoma kwa Jui Emitero Kango kwa Dube Gatukoyo kure mona wa Kamwagi Githofokoni kuguo Gatondo North hado ya rumari tuko salama tunashukuru. Yes. No murado rera mutito cio wa Badea. Mutito wa Badea no to aurora tondu umenye thini wa mutito cio tigana haha utuka bara ino ate nyamu ni cikuigua ngari cikihetoka ri na nicio cindanete hare hanyu ri ni undu kwithane ngwataniro ya kuria kwanyu ni undu wa waru na minji ri ni no turarwa mutito cio ona nyamu no turacimenyerera ni wega atia na kwa Golden Dream Land and Properties Limited mukwaje kwa Golden Dreams Land and Properties Limited kuria tukoragwo mwana wa Ruiru ari office BD House gorofa ya gatatu na ocio nuguo mucie munene wa Golden Dream ku tuti na uru wambere kamwa kange tukagatha ngai ni undu wa gutuhe hinya ona mihomo na gutorokeria wega wake no tugi wake kamu ni kuri kindu gitagwo wega na ni kuri kindu gitagwo utugi wega utugi ni kindu gikirireirie muno makiria no koro we mwega ndi mwega utugi naguo ri uheanagwo ni ngai no utugi ukaginya na riri utugi ukaginya na riri no heanagwo ni ngai no wega no wa mundu wothe ndakwendithiria wega taru umuthi
gogoyo thini wa miaka iroka ni kwarathirwo kioneki he mundu wa kurathira wega ati tugakorwo na ngorofa ya gogoyo plaza ni njoraga wa githenji wo igo oguo na wauga we wacokia uga fo imwe igakorwo ya andu aria hinyiririku andu aria mari mathina na andu aria manetungumania manona kai gutagaikara wega rucio no njoke ngwire furo yo engire wekera gogoyo divas warembo na kama ya no ginya heko vetting yes na vetting igoro muno warembo na kama ndegetha igiture na riri tondu riu acino magitoragia riri gukora kundu gitagwo utugi naguo undu ucio warikia gukinya ri ngia kauhe utugi ndakwendithirie wega ugie na muthenya mwega ugie na ihinda riega ugie na thabari njega no naguo kuma hau nginya hari gukinya ri destiny ya kuma hau wambiri thabari nginya gukinya ri ucio ni utugi wa Ngai no tuganagwo ni Ngai Kamau andu riria megucera ri nimokaga na kiondo ya gutuga ageni gwa ageni reke tutuge ageni kogu wega utugi we iguru ya wega kogu kure kwa Golden Dreams Land and Properties Limited Ngai atumenyereire agatuiga wega agatutuga na tokakigathaga asante na gikuno ogire ati mugeni utari mwene ndari mutugi no riwe tondu wina mwene ri ni ugutugwo muci uyu karibu sana asante heno ndu Fred Kahura wagweta hau kabere wagwa kuria twarereirwo uria twarerirwo ni twarerirwo gutia akuru waitu ni twarerirwo kugeithanagia ni twarerirwo guikaranagia wega na andu ari angi no tanjira atiriri rimwe niki kigiragia mundu atheremere kwao Kamau ona thina wa history ya kuma tene ya Demina Mathathi history gine nginya maandiko tiraithio utheremere kwanyu tondu okundu ni kurendu metagwo gatekeepers wadarani kiugo kiu gatekeepers ni matinda thome acio ni are matindaga thome magicuthireria wekira ki wumagara atia muono nao nacio mari utiganu na kunda ngutume na hwaini ri kana ngua tiri neguo hwaini kunda ngutume ri moke gwitia gacuru ka maitu na matinda thome na ari akagwira akunda ngutume kana ngua tiri maheago uhoro nia maheago nia megutwo gatekeepers koguo andu acio mona hihi kama uno aguri kiratu kieru nikio mutungatiri bishop oigire na ari koro kiuge wega ndakagurire kiratu kieru na riu ndiragecenjiri nginya kacati kare ndekagira ni kero mukinyo horo no acio mukinyo horo ni manyitaga mundu kana makanyita mundu kihingo-ini gia kana thome wa itura na kamua kangethe nikio Ngai arohora akiona mundu gwitu Ibrahimu ni mundu nyendete muno to tuga maithe maitu Ngai wa Ibrahimu Isaka na Jakubu akirora ndungata eno yako igutwa Ibrahimu ri ni ngoda kumirathima ni ngode turi ikionene turi ikiririkano Kamau ni kuri maundu tweka megutara mekiririkano Kamau ni kuri ciugo ugaga ni kuri ciugo waragia ginya haria mundu ikarite uguo taru he mundu wanatara thini wa because you are a political advisor he mundu wanatara kama atire tia guthii gacira gaka no matuone make umuthi ukamu waka ngetheri ni kuri mundu roigate nari ko ndathikirie Kamau tondu mataro maria ndahiro ni Kamau no ngira kumarumirira tondu matuone makoro mari ma mundu Kamau Ngai acuthirie matuni akiona atiriri mundu ni ngoda kumurathima na ni wakwa taigwe mundu ni wao turi ya Ngai niguo no Ngai nero atiriri kirathimo gikiri nikina thina ni undu wa muru wa nyina gutoroti koguo ni ngoda ndo amagayukane Kamau and that's why ukoraga maita maingi tiraithi wige sister yaku nyumba muture muiguithanitie tor sister yaku ugaga o ni brother yakwa na ke mutumia yaku ugaga o ni muthuri wakwa Kamau wakangethe tiraithi winukage kwanyu nja mamu wanyu na mutumia waku maheane gitio tiraithi niki o ni mwana wakwa giki ni kihigi akwa na no muthuri wakwa tu hamwe koguo ni undu undu ucio ri Ngai acuthiriria kiona he maundu makeyumiria andu ya family no ngeikarani niko Kamau nginya kugea Ngai ukona thina wa family niko Kamau wakang'ethe uigwa family ni kwacomoka umwe agateithia aya Kamau niko igwa thina wa family Ngai ni arathima umwe no ucio arathima guimagara so gutire tiraithi Kamau mundu atheremera hari tura no ungiumagara tondu wi wa kirathimo niko Ngai Ibrahim umagara na Ibrahim riria arekire kumagara either akirwo ru kuma tha ici ucuthiririe thi yothe ndakuhe no ukorwo wi ithe wa maithe and that's why we talk Ngai wa Ibrahim
Isaka na Jakubu tondu ni etikirire kumagara riu ri tukumagara tugatheremere niko kwega gwa kumagarira muthuri ugwitwo Fred Kahura kamwa kang'ethe kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited na nigoda mwiroreri abio na beno ya thimu ya 0718004455 0718004455 nigera tumwire kuri ekumagara na kuri guthie gutheremera tondu Kamau kumagara nikutumaga mundu adandure meciria na adanduke ginya kimuhuko na ginya kimuikaraniria Kamau tuoka gucemania nawe no thutha wa kumenya nari wamenya ndamenya Kamau endago Kahura endago no tukire handu tukuranie idea na idea actualize no iteiguma koro ndi hari haitu gikania ri koro no ho ndiri koro ndi hari haitu mungetho ri koro ndi hari ndirio hari atenini guateri wa itura ri Kamau akang'ethe kire kingenyitete ndono kiumagara no wathere mari ni roho etagwo wiru toko ngire muriu ingire mutaro obereirwo negi na ru ingire githeko ge itura one boima Kamau akang'ethe na nikio weremirwo niguo mongerere weremirwo ta murore tarora ciana ici cia Kahura ta cuthiriria mwanake waciaritwo wega karerwo wega agaturu kanitha-ini akonio Ngai ni atwekire mundu toho kigege ge itura ucoko karigia wigitheko tondu watuika kigigi urigagia gukorwo uri githeko and that's why I advocate nikio ingithaitha mwirori uraturora haha oya ikinya ria kwenda kumagara umenye haria ungithie kuigithia tondu Kamau no na kwanyu ungia kanyumba ginya brother yaku ekonda no hoti no igua ginya karenda kumienja na hathutha tondu wa kindu kiritagwo roho wa wiru Kamau mundu wa wiru no haria tu ekirathi giathi tondu mundu wa wiru na murogi ni kindu kimwe na nikio igua andu a wiru ni moraganaga na ni moraganaga ginya na ciugo ni mari jambanio ni undu wa roho uri thiini wao andu a wiru me jamba no ngemuona taigwa no ngemuona na ni ukora ginya riri iromo cio ni ndehu tondu macambanagia nao uguo ucio no ngemuona no nyita yokithitie no ngemuona kinyithitie ego mutumia wake ahana nio mamenyaga uraire ki muraire atia uraire monoriku na kana nio kaithitio tuko nio maheanaga ndecio koguo Kamau weikarie na kuikari Kamau akang'ethe tombo kumenya atiri tiraithi utheremere kwanyu na nikio tugatiriri wona wathi watherema ru hugura maitho itura ria kwanyu no ndukende gucoka itura ria kwanyu Kamau akang'ethe nikio kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited twamenya oguo ri twataukwo oguo ri twamenya niguo kwagiru no guikara ri na ithu tukoya itemi tukanyitira Ngai itemi ria kumagaria andu ria gucetwa andu matura macio matari mao tukamera atiri now it is time tumutware kone mwana Malindi mutheremere kuo mutukane na andu aria angi mumenyane umenyere ko guikaraga no theremere kuo ni Malindi hahana atia hathimetwo atia harendio atia niki kingitheremithĩria kuo Kamau akang'ethe ngwambia nyanya na nigucifuatithanie nigathomire ndi mwana mugi na nie kirathi ndia karaga ndirica-ini njuthiririe ngari cikihetuka niguo wari grade ona tiga CBC eraokire ndira grade wira ku excellent agado maundu macio Kamau akang'ethe kiuri kia mbere ni Malindi Kamau ndagika 50 wigirete thini wa JKIA ri ukaigira ndege International Airport Jomo Kenyatta International Airport na ndege-ini uguikara haria Golden Dream Makobuke na no bukiro haha mbere thutha wa pilot of course arugeta ha ndege-ini ha mbere hata ha VIP na hundu igwa ikuria ndege-ini kwina kiria kwina maundu matiganite ho nguagirwo
nekuo goko ne twakinya ugakinya Malindi tukamba tugakugagura tondu Kamau thini wo tugina thini wa wega ri mundu ungimenya ni mwega ri ni agutugaga tondu uhoro wa kindu gitagwo utugi tukamatuga na breakfast Kamau wakangethe tukamaruta hau tukamigire thini wa farafara twakinya Malindi town tukamigire thini wa farafara ya Malindi Marereni Lamu highway kai ni guthaka goko kuo goko Kamau highway ni nyue o ginya mugunda-ini pap wakinya utanakinya Marereni ri wajuria haha gatagati-ini kana kuhana atia kiuri gia keri ukwamba ucemane kindu gigutwo Ken Salt Malindi Salt K Salt utanakinya Marereni ri mita 800 no mita 800 kuga atia ni kindu urahota kuona wina maitho maku iri niyo town ya Marereni ri ugakinya utanakinya ri gugo kuorio ri he farafara itagwo ya Hetiang mugunda itu komeire bara iyo Kamau wakangethe to komera Kamau twendiri ha phase 1 phase 2 ni kwinikira irinikira wajuria atiriri naguo mugunda utoro ni munene ri uthimitwo atia survey ogwitwo Gashomo the surveyor. Oh yes, good morning Mr. Gashomo. Yes akaigira na mashini yake akaturumithia akaruta cia 150 by 100 ati akaigira na mashini kirorigi na timokwa Gashomo athire na mbere ati na timokwa na timakinya ni mashini ikarugamio mugunda ogwa akamehanda ogwo ikaruta kiria ikaruta coordinates ikuga ati ha neho miena yothe na ya ruhuho ikuga ha neho mugunda ucio abite koya mafu agacikira coordinates mashini ni yake ikigune ure Gashomo wahigire Gashomo ni ageni Gashomo na uge wake athiete thukuru muona mugi akaigira haria akameturumithio guo ikamuratire bas hau niho mugondo wa Precious Gardens Malindi wa Golden Dreams Land and Properties Limited ikamuria tire order gutinangia by K 50 by 100 akamera okay ekabereria ekamuratire now move right move left move this side move this ekabia kuruta cia 50 by 100 tuamwe egaciatura gawo Gashomo nyika hau tutire ate to dictate ate Gashomo nene he kana onyihia tondu menye thini wa comment iria asubmita kindu gitagwo mutation ire Gashomo ne akona comment ciake ati nenie ndaturie mugunda uyu ko kwina thina we no korio Kamau wakangethe akaruta cia 50 by 100 ithio wira witu twiru tukarite atutumire mafu wira witu no kuhe price tukaho pricing kiagia 50 by 100 ri tukakiendia 130,000 kure muguri wa cash money girigana ya 30 na mbeca icio Kamau wakang'etheri ona stiganite ndege iria abunge marathie kure Ethiopia neguo imagine marathi na ya 175 na gukoma ne ngiri 25 utuko ngiri 200 matuko matatu wena kia maridi nginya wena sage ya ngiri 70 kiage 50 by 100 kaithio twehuhererio kahora ngai ni ari yoka riu ngekondie na kaci ino ri na ni ndi wa tubeca tunini kahora ta maige gwika ate ukaruta nuthu Kamau wakang'ethe tondu mundu wa cash ni ngirigana ya 30 na ke mundu installment ni ngirigana ya 50 kogu andu aya mari ri tukamakaribisha tukamanyita ogeni tondu Kamau mihuko ndeiganaine wathoma ngatheti wa muramura rucire ro umuthi wauga arutia wira thini wa andu 10 na watara Jamal watara haria makinyira 10 ri wabeheria mundu ndaigua hau mwana wa tatu ndaigua mase na Karanja wa Meki na Charles Gakuo riu acio maretho ndiamenya wewe tondu governor ikorwo atari ha neni ko mataraga neni mamwe na wa gutara thinu aya mugwanja ri matigara ri tukamera atiriri kiu murona tondu gutiri hindi mucara kongerereka Kamau wakang'ethe ri tukamanyita ogeni tukamera atiriri no mwambie kuriha kahora kogu ukuriha nuthu icio ingi urikie kwa meri 6 Kamau wakang'ethe tukamera atiriri toro uguo bukana 50,000 tugutware na ndege tukupeleka na ndege na tukurudisha na ndege Kamau wakang'ethe ri mundu ucio ndakora beno ya thimu nigetha ime itura riako aume magumu aume kure gugwitwo Githobokoni aume Mang'u aime Kirai atumutware kure mwana wa Malindi ri arahura na beno ya thimu 07 18 00 44
0718 00 4455 ni undu wa gutia aria the aged aria kuru kama wakato tuge tumahe gitio ri na gathimo kao ni mekonda kwandika kahora ri ni moe na beno ya thimu ro ringi ni 0718 00 4455 uguo maridi hana kwena taito ready to taito no gutuka mugonde wena taito to taito kama waka ngethe eno etiare andika hau ready kiugo ready title deed. What do we mean by ready? Ready ni kuga atia ni gwetereria etereire urikie kuriha we transfer tondu mugondo wina nituhete namba kore kwa survey. Thank you Fred Kahora kune Malindi muroreri no akegwa Golden Dream Landed Properties Limited kia ciene nyinge maradi 50 by 100 shiringi girigana ria mirongo itato cash money toima Malindi Kahora ukwenda tuthie kuna kuninge niga tucomoke Malindi ri kamuwa kangethana kio kia 100 by 100 niyo kuota ni ciringi 200 ni urumuno Kamau wakang'ethe kiarega uka 260 niki kiarega uka 260 ndo kindu kimwe Kamau ni wandu mugwanja thini wandu 10 gutiri mucara urongerereka ni magoti makiongerereka NSF ni rongereirwo riu mundu ucio ndumuhe kanya Kamau twita kambuni ya Golden Dream ni twendaga atiriri ati tutwarane na mundu uyu enyitire kindu na tukunyitira Kamau tondu wahota kuyurutire 200 kuota ri ai 200 Kamau ni handu mundu egwikara mutoro wake guthi na mbere ni handu Kamau twendirie phase 1 andu a phase 1 market na magaikara kuo Kamau wakang'ethe ni handu hena cukuru tondu andu maigithagi ni undu itumi citiganite gitumi kia mbere Kamau wakang'ethe umuthu ngi ndwa Malindi Precious Gardens ri ndina family ri ndi mwana wa Ngoria ri ndina tucukuru haha ndatigirwo ni muiritu wakwa ri ndina ni ndauma guku thini wa gukorwo ndetungumanite ngai ndathima ndiga ndandukire kana nyumite gwitu ni ura mathina maria nyoneire gwitu ngigora ndira guthi gutheremera hau ri kiurine tiriri ndina family ndina tucukuru ndina family yakwa ri muturo wako ni guthi na mbere Kamau wakang'ethe I think that's the big question twaguru no kontu gicokerie muroreri tondu ndathi kwambiria muturire ari nyika athie gutwarithia muturire kuri andu maraikara na andu Kamau wakang'ethe they are hospitable ni kuga atiriri ati makunyita ogeni indo ciaku ci save tondu mugondo wina title nikyo tugaga Golden Dreams Land and Properties Limited shamba ni title na title deed is our DNA ne mwaninire masinga Kamau wakang'ethe tutininite kuri kindu getigaru tondu mugondo ni munene na Kamau wakang'ethe mukore mwana wa masinga ri ino yathaka ni kure mwana wa matu ino ya kure mwana wa maturi ona mugondo twendagia haria barabara-ini utigarite kindu brota 10 na mugondo twendagia 300 no twari horo wayo guku ni matu ugwetagwo Baraka Gardens matu ekwa guku mugondo Kamau wakang'ethe twendagia 399,000 kuri muguri wa cash muguri wa kahora ri tukamode ciringi 450 muguri wa mieri 6 ri tukamode ciringi 500 Kamau is it worth you see. That's why side visits for free. Yes. Odi one atiriri dero 399 is it worth? Tondu Kamau wakang'ethe besha cio ndiraruta besha cio mwiro ya raruta besha cio mwigithia ya raruta ri nisi value ya cio ri ni ronekana ugu nugo mugondo hana no cio mwena ke hau ucio ni mukurino murata wakwa ni mundu na mukurino ni mundu ni murata wakwa muratembea ngondo-ini ni kuratora ro kuri investors mo koromagia ka bungalow no koromagia ona koja by the way I can advocate because the next city ni kurigana uria kuguthiete inaona thika ni irakwo maundu macio matiganite Ngogoyo Plaza to be in that place thecha kuria matu thecha kuria mona matu mugondo wa Baraka Gardens uyu komeire rami Kamau wega wa migunda itu ri ndiri explanation nyingi tondu tutemete bara ni tuirigite ina title Kamau wakang'ethe kwina ikari thini wa mugonda-ini wa Kamau wakang'ethe ria to hinguraga ri gutire investor okite hau thaici mukawa ni muriku opposite direct
ati geti na geti cirora ni tukorana kungethanira singethaniriyo iti hau ndirikani uranyenderia ati mugondo turawendia 399,000 kuri mugori wa cash mugori wa installment 450,000 na wa merita to na mugori wa merita dato 500,000 na besi sikamu wakangethe cio othe igwa giuga tugira Malindi 130 cash daiga goko Baraka Gardens 399,000 na besi ni inclusive underline inclusive of title deed kama utajuri kuri kile watu ndirege hebese gikahorwa ukaruta nikore hebese ige Fred Kahora mundu akaruta arikia gukuriha shiringi ngirici 399 cia kia Baraka Gardens kuria matu kama wakangethe mwirori wa inoro rucine mwigithia kia kiu kia Malindi 130 na kiu kia 200 kia Baraka Gardens kia 399 gutire besha ige andika gutire besha ige ugacoka kuruta 07 18 00 44 good yes so mama tuto tigetonya masinga turekia leu wega ni atire na turekia na gikeno tondu ni Joy Garden na turoka na kwina offer ya Valentine yes ukirekagia kama wakangethe wega ni uyu nona tu maha faraini kuharuka kienda farafara tumeta Kivandini mugondo wa Baraka Gardens ukomere Kivandini Masinga bypass look ndio Kivandini Masinga hizo tukire Masinga this now Masinga ndo moragete Masinga hana atia beautiful kodo gothaka muno na ikara wega tore ikara hare ndege-ini wambe irorere murori hau nyumba ndugetirani na gite kiu muno kihota kugathio ciegoro ito icio cigoro muno iyo Joy Gardens Masinga iyo Joy Gardens Masinga neighborhood 98% kama wakangethe ati ugifatara muhu ugifatara fanga ugifatara tufa ugifatara dhafuria ugifatara mwaki kwena neighbors acio neighbors kaitauna ni kundu gukura muno kwega take na acio ni andu ucio ni gacomo gacomo ucio atemete nginya fara yacio investors kama wakangethe wina andu aingi haha acio na andu aingi we mokete kuigithia kuma inoro rucine yes thank you I have to underline that I have to give credit what is due kwenda gikeno imwe ihori tuhebe ya guku na mirihire na kuria muri Fred Kahora kama wakangethe murori wa inoro rucine oya na beno ya thimu rore ingi 0718 004455 beya Joy Gardens Masinga kuga Joy Gardens ni kuwa gikeno tugira horo kindu gitagwo utugina wega indo sikinyanagirio wega riria mundu arakena nikyo company ya Golden Dreams Land and Properties Limited irakurera Joy Gardens Masinga ri kama wakangetheri ni mugondo wa 50 by 100 gacomoro ringi gacoko haria akaigira machine akaruta cia 50 by 100 jioru tugatema farafara tukairiga tugacoka tugagweterera tugakora set visit ni free urabatara tukuga ni kwenda guthio muthi ni kwenda guthio rucio ni kwenda gwathi Saturday ru mweke ni guo 0718 004455 ri hura thimu yo uge ni kwenda guthi kure mwana wa mugundo ucio ndona ri ni kwenda guthi go verify ugu ndrona we muirige ugu ndrona kwina neighbors ni kwenda guthi gutaukwo muno makiria na no ndo andu are meja waitoka cia bururi ri tumere atiriri ati no wetie ginya mafu na beo ina WhatsApp na bea 0718 ri etia mafu wona hare mugundo cio kinyete nayo beire ni cigana 230 iyo ni bei karibu na bure kure mugori wa cash tu hamwe cash money bei karibu na bure 230 wesirikege asa kutirishige kwa soko ni 230,000 inclusive of title deed wa kuria kahora tabunu asire abunu asi mundu gwetwo kadene ka mathafu itagote itago murage wa Jimland na Kariuki wa Hydrosteka solution ejaga mai wa muta Kariuki wa Hydrosteka ejaga mai na gwa kama swimming pool haya Jimwala Mugwera one ni wandirikania mundu wa avatate murata waku aciothe tumere atiriri ungenda kuriha kahora ri na ugo ni kwaga wa kamikawa na maundu matiganite ni kundago ta Jimwala Mugwera ri ati ni ciringi 250 urabatara gwika ati kuhura namba ya thimu ya 0718
004455 0718 004455 togo tware site visit for free. Thank you. Moini ogwetwo Florence Mopower, musician Florence Mopower gede karoshine. Akore banana. Auria second komitu ni Malindi wapi exactly? Ni Malindi pale Marereni. Marereni Malindi dage kamirogo na idano genda kamirogo etatu. Ukomere farafara ya Malindi Marereni Lamu highway. Hau. Asante. Dasho ke gado mono kama wakangede. Gweditherie ihidariega na ni Saturday no kama wakangedhere kana weekend dinori. Aigithia akore mwana wa Dubai. Tuna Dubai Expo. Twakoro tukore mwana wa Dubai. Dauma weekend no go githia kore mwana wa Dubai. Jamani na investors akore mwana wa Dubai, Ajman, Sharjah, Abu Dhabi. Tukasema ni kore mwana wa UAE mukawa wetagwo Al Hello to Ajman. Othie thabari njega na ucoke wega awasalimia sana. Thengi muno ndacokie ngatho. Ugia nae ihinda riega na ngoro mwa kurathime na kuya matuko. Amen. Geithia Chairman Kagoda, geithia CEO wa Boy, na aruti othe a wira a Golden Dream. Landed Properties Limited. Kure tuga title deed is our DNA. Thegio muno ucio ni Fred Kahura, MD wa Golden Dreams Landed Properties Limited. Umomemerekia murihire twakinya hau handu ni ha Njoroge wa Githiji uri othire kwetha gacai thutha wa kunywa njahi ko muno. Nie njitagwo Kamau Kang'ethe. Tabarire riracoka ni tabarira yake muri ukureherwo ni Derito Waihura na Mike Jega. Na tugaga atiriri titaguko kumaguo tacokera maigue guku inoro rucini Kamau Kang'ethe augaga titaguku kumaguo.